Welcome to školasrpskog.com. This is a listening comprehension exercise. So we are going to listen to this advertisement and jot down only the numbers which we hear. Later on I'm going to play it once again so you can check the numbers. Okay, let's start. Ovo je nezapamćeno. 36 neopravdanih. 13 ukora. A dan škole 16. A vaš sin, Smoloviću, jedinica iz vladanja. I sedmi broj je broj 1. Broj 1. I šta je bilo u školi? 7 komada. 7 dobitnika petice. 7 jedinica. Sad ću da ubijem! Ljubi ga! Čale! Loto. Nikad se ne zna. 8 ukora nastavničkog veća, 15 isključenja, 4 vrlo dobra i 1 odličan, 3 dobra. Okay, so let's listen to this video once again and check the answers. Ovo je nezapamćeno. 36 neopravdanih. 13 ukora. A dan škole 16. A vaš sin, Smoloviću, jedinica iz vladanja. I sedmi broj je broj 1. Broj 1. I šta je bilo u školi? 7 komada. I 68 dobitnika petice. 7 jedinica. Sad ću da ubijem! Ljubi ga! Čale! Loto. Nikad se ne zna. 8 ukora nastavničkog veća, 15 isključenja, 4 vrlo dobra i 1 odličan, 3 dobra.